Namagoro benki ya umwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansubo mu Gusii gena litko lyao ndigenderete ko balitoera rukigima na nene no genderete kwego kya aso kubwatie mirobero yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansubo mu Gusii kerorire litko lya Ijuma kitarike 25 nemo cyo mutenyo gatano umwaka bwekirwe 2023 na manga genderete korekana imense ya Kenya ekerotoroche buna abarayikorwase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya bakora no murayi bwo mu Raila Molodinga mukonyo ye Martha Karua igati abarayi bande bakiranire ase ensemo gosibaye bale asomo sangrekano ase ensemo ya magacho yo murayi bekyama kyawa ipaka Lonzo Musyoka eryogo kwanira mangana ayo arengete ogotinya obwamate ase obwa Azimio la Umoja musangrekano anene orengete kyama kya wipa igomo mwancho murigereria barayi abuni ngo basangrekana sensemeyo asibagendere kwanira amangana hayo arengete okubwaterana nabayigo gotinya obwamateboro buya abwamagendero ase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya nejinga kechenyu atrocho murayi wese Dr. William Samuel Ruto amono mokonyo ya Rigathi Gachagua ningo bagenderete komochi ya bororo ensemire kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya nabayigo serikali ya eta asogoteba buna nero ekoiranya magega emirobero ya magendero ayo barengete kokolera omwananchi chinga kiechiga choburayi bwe serikali ya Kenya kwanza nechinga kichingia karo cyaragire Chinsa Ikomi cyabona magoroba ekanongo kwariganya SMS ya Amayia erongo manyebuna nara yana kwarigana ire asenchera ire yobwenye nyorabuna sensemere ya Facebook nigora gendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomo tandao Twitter nabago Twitter @Ndizi TV News ere otogendere gusanga manke ire tariane Everlyne Osero tokubwatrana nere Joshua Auta kwene kya wikira sensemo yimenyererio kabana into ikomoerio Koko hariga nituchaka maye Chinsa Ikomi asenchera yo bwenge ase yarokanire buna abantu abange ningo bagenderete wetera emechando kubwatkana nemechando yobonko yokoretwa namangana gati abebirengerero nemechando ase chiamate ekinigo kereire abamanyi korwase agosaba manyi korwase chinyagetari anene bali batenderete amangana emechando yobongo gose mental illness kuimukie getambukero yo koine kiabuna ngo ikera bare abantu bali barase chinsemo na semya mange ko bwatkana no wetanga korwase emechande yega naritukolya rero nigo batarira asensemo ya Nyamira wase bakoretaro asenseme ya Nyamira munenchiremo yogo semya abantu omuyega bagokora wa no mo first lady we county ya Nyamira Emily Nyaribo nonyana bo nigo omumanyi bwa mangana yobonko Dr. Mary Njuguna abaga kubolya abantu ko basira bali no muchando bobongo no bigo so wese sokya ekero batware muchando ndebwansi eriyo konyora bosemya naboigo obokonyi ububura abakonye mbayimukiye getambukiro yo kora ebikore bitabwenere tibuno weita egatie binde tutaona kama watatusaidia. Kuna in Eldoret we used to have a university that would donate some medication to MTRH. Let's look for such partnerships ndio tusaidie wagonjwa wetu. Lakini katika society ule mtu unamuona amegonjeka na mental illness mlete karibu. Umshike tu umhug na umwambie ninakupenda na we ni mtu wa maana. Kila mtu ambaye tuko naye kwa hii dunia ni mtu wa maana. Si hata tumesema wale wako na cerebral palsy ni wa maana na tunawapenda sana na tunawaeka kwa hiyo wheelchair na tunawaosha. Lakini mtu wa mental illness ndio tunamfungia kwa nini ya kuku na kwa nini ya mahindi. Wale wote mmewafungia kwa nyumba, tafadhali muwalete kwa hospitali. Mmesikia madaktari wa Nyamira wako, tafadhali madaktari wa Nyamira msimame. Wanaweza kuwa wanafikiri ninawadanganya kwamba kuna madaktari wanatibu magonjwa ya mental illness hapa Nyamira. Msimame mkuje hapa mbele. Togotikana nayo nigo muraiwense Dr. William Samuel Ruto agenderete kuro cha sawa bisaba batendense moyo wakane bango gose Kenya Revenue Authority KRA abaliane ne bakubwatirani wana mangana yobokurumi okwana chinga kyaumirana naba bisa korwase kyombe kyoni go rutabaga goteba na obokurumi bwabire bokoene kiwane na samangana yo wakane bango yendate no ndebwensi oraje ko imukeriwa nigo arabe gosora ndebwensi oraje konyorekana nigare mukeriwe egetambukire getindi korenga
ng'ananiri chiko nonya nabo aburitang'ani ruto nigo ikiranase chia bisi chekiombe kio kia KRA asabaga wakana ebango yaye na kuganya bakenya bonsi kogendera wakana ebango bune bwenerete asenchire yemo yokoreta gusiye gokonya gukinya uchumi yense ya Kenya. Wanton bribe taking and general corruption continues to pervade the operations of this organization. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. And you know what I'm saying is true. You know very well we would be collecting more money than we are doing, but because we have staff in KRA who do not work for the government of Kenya, they work for themselves. And they work for other entities. And their biggest assignment is to assist taxpayers, not to pay tax, but to assist taxpayers to evade. This organization was used in a negative manner to persecute people politically using taxation. And that should never have happened, and it should never happen again. We are going to do things differently. It is going to be a revenue authority which will be meeting the aspirations of the Kenyans and making sure that whatever the country intends to do, it will be delivered by whatever will be collected in Kenya Revenue Authority. Ruto yobo igobaga wikirana asensemo ya Embu asoko ene kyogo chakiwa kwemiruberio au ya magendroni gabaga kwiraniria mabori kubwatikana n'ubwaga chiwechi nyomba aseri gorirense gose affordable housing iyo gendrete koreta omberengererio au asaba na inchi magega yokoraria buna abakora imirimo bonse be serikali goikaba kanekerengo yesato igoremya kemesara yabo iriyo gosira chiwechi nyomba aseri ukona chinga kiechoni goruto ateba buno bwaga chiwechi nyomba asirigolize nigo burachigo ke gokonya abakenya bonsi anene ase okoreta amabaga yemeremo ase abasaya bwo barokanire abange babo imense ya Kenya bakorete chiskuru korendeti babwati emeremo. Watu wengi wananiuliza mbona wewe rais unasukuma hii kitu sana? What is urgent? Ni nini ya dharura? Mimi nataka niwaulize vijana wetu wanaotembea barabarani kwa sababu hawana ajira. Is it urgent for us to look for a job for them or is it not? See, it is urgent. That is what is urgent. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. That is the reason why we are doing housing. Nimewaambia we are doing housing because we want to create jobs. We are doing housing because we want to move our industry. We want to enhance our manufacturing. Na ndio mumeona hata katika budget yetu hii tumesema wale wanaoleta simiti kutoka nje, wale wanaoleta chuma kutoka nje watalipa ushuru kwa sababu tunataka simiti itengenezwe hapa Kenya. Tuko na uwezo ya kutengeneza simiti. Katika hiyo mahali simiti inatengenezwa vijana wetu wataajiriwa. Ukwana chinga kechwega so musangerikano yonigo omokonyi bo murayibu enseriga digashawa bagako bamochia bali bagukwana bobeko bwatkana no bokoreri bwe serikali anene bali bagukana iguru yo wakana kwebangeira chikokonya asogo siro bwaga chibwe chinyomba aseri gorirense na oteba buna nigo barengete goturubania emeroberio ya serikali eyurengete koreta magendro ase abananchi nigagania abananchi bonsi kwenekya buna nkwero bare nago siro muroberio yega asengencho gora chigokonya abange asate babuno murayiwense Dr. William Samoei Ruto nigabwate kirenge kia kyogokonya omo Kenya eriokorora amagendero. Rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan.
watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. These detractors, what is their plan for getting our young people employment? They don't just criticize without giving an alternative. Na pia rais hawa pia walikuwa na nafasi yao. Na hii employment tumekuta imeharibika, hakuna chochote walifanya. This housing program, Your Excellency, was part of our Jubilee agenda. Wakakuja wakasabaratisha. They now would like to sabotage it because ikifanyika wakati wewe uko uongozini itaonekana ya kwamba ndio waliharibu. Kwa hivyo sisi tunauliza wananchi, rais ako na matumaini mazuri, and he means well for our people, especially the young population, for creating employment. We ask the people of Embu and our leadership to support the housing program for the benefit not only for the people of Embu but the rest of the country. Togotikana nayo nigo muwaziri w'uburendi bwa Kithure Kindiki aikira nabo sio bwebunge ye Senate erekwena no roboti goro yege kore gya shakaola awase abantu babere bagotinde kwa ekoreke mu bwatranitiye umurandi yo maserieta Paul Mackenzie okwana chinga kechoni go Kithure abaga kuriye ira yo gocha kwimukeria abo bisa abo bisegetamkerege tindi asogotakora emirimo yabo boikiranu alina sate bamuna bali babete bakobwatrana asogo tindeke mibire y'abantu abo nigo baracwimukirwa egetambukiro kibwenerete korengana nerichiko nigo nonya nabo kiturabaga kwenekia osega gote gakumochia ekegambiro aso kumubeka byara umurandi Mackenzie na kumubwatuka ase cashberry yechiringi chiribu 10 nonya magega yo gutokekana nama mocho boigo nigaenekia na Mackenzie nigabwatiranire nama mocho wetani 15 gati yabo okorusia ebime byomubire ase mibire y'abantu yabere gutindekerwa asesemeyo yentene kemuna nigo bagendrete nemerobero yoko enekia buna abantu bonsi osemebere yonsi yeri tindekira asesemeyo ne chigo tindekerwa nabo igo egetabukiro keri chiko kubwatiwa. Mr. Mackenzie has been charged with offenses related to radicalization, incitement, distorted preaching. And every time he's out on a cash bill, 10,000 shillings. I have demonstrated before you, Chair, and the committee, how in the last incident there was a spirited attempt by the prosecution to have custodial orders, because by that time we had credible information that Mr. Mackenzie's preaching was actually morphing into the commission of international crimes. But again, released on a cash bill of 10,000. Majority of the people we have exhumed died in a period of not more than 26 days before they were exhumed. So they were all exhumed after March. They were all killed and buried after March. And therefore, Mr. Chairman, we are staring at a monumental problem. Abantu batano nigo basiria magimabo na bandi gotigerwa chingoma chintindi magega yo korasona abanyanyimbo ase ngusarane yabage kwenekiwa egati abananchi n'abanyanyimbo asensemo ya Hispania imeye county ya Migori nana ngiye gotebekana buna egati y'abananchi korwa sensemeyo nigo babete bagosaga na egetasenie kemo ky'abanyanyimbo asoko gania kwererwa boikeranu gwigoro yo kubura ko burendi asensemeyo kwabero kwenekiwa ase mitiyenyimeke yabereke weta koirera abantu batano gosiria amagimabo nonya nabo bali baba bakominchoria amakweria yoni go baerera abuna aba gose abanyanyimbo nigo bagotumia chinguru chintindi ase okubaunereria korengana no mukomanda abo banyanyimbo ase ensemeyo nigo agikeria gakorekyo nakogania bali abago gose bali bagosagana abanyanyimbo gotiga kwimukia egetamkerekya sagote babuna umunyanyimbo na banke omwananchi kawaida na igo abananchi bwente korwa esko ya bene na koganya ngana kogayanwa kirori mochori ya beire likorokana nikashika kuangalia damu ndo nikakimbia kuja huku juu
nikaanguka hapo chini, ndo watu wakanibeba wakanileta hapo. Unajua alikuwa anapiga mtu yoyote tu. Sasa kuvuta, kule kumvuta hivi akanishinda kwa sababu alikuwa mzito na ni mkono mmoja nilikuwa natumia. Ila kumvuta. Sasa mimi sikujua nimepigwa risasi. Mimi kitu nilistukia tu ni damu, nilisikia hapa nyuma. Kwenda kuangalia ni damu zimetoka nyingi kabisa. Sasa sikujua nimepigwa risasi saa ngapi. So far ni watu 4 walikufa. Wenye kuumia wale tuliona hospitali walikuwa 3. Ingawaje nasikia wengine walikuwa wanabebwa wakipelekwa wakifichwa. So hatujajua hiyo wengine. Askari ni rafiki. Hakuna haja kuataka askari. Hakuna haja kuattack police station. Ile viongozi wanadanganya wananchi ya kwamba wanaweza kwenda police station watoe askari. Hiyo nafikiria wanafanya. Mwancho maliari tokotkana nayo ni gotokoira na ase kaunti ya Kisii awasomoye gabu wakambia na gochengera obokoreri obuya na machibwa maya ase skuru ya sekondari ya Omwari yo toka sebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii nigo ogenderete ase semeyo egatia barayi babere bagwekira na asomoye goyonga mano mu MC wensemeyo Victor Umwando umusub county director bamwana yechsemi Professor Wilkista Muturi na boigo omo vice chancellor bwe Chinsa gosomo vice chancellor bamwana isemi ase serikali ya kaunti ya Kisii kerogo no bagenderete gochengera obokoreri obuya ase eskuru yonyoro ne eskuru ya sekondari Omwari nigo yabeirege korarigwa eskuru ere ase egati eskuru chiri chintanganisa to chiabere gose chiabete chikoenekia amachibwa mayasa matemwa manene ya KCP yabaka okoreka omwaka w'echibibere na 2022 anene ase ebunke ya Bonchari. Mwancho murigere yoroboti orumuri keitonde mo Stephen nagendrete korobwatia nanchi gotumanyia manga yo akorekana se Chinsa mejo kirera aragense mo nabo igo Chinsa isato chia moroba gobona yo munaenda mangino chikanyora senchira yo bwikiranu munora leterwa sore nere Vincent Onyanja nabo igasense mire chigosori obego kumira na nerende mo Stephen akomanye munanara yaya gendrete kwenekiwa ase Chinsa mejo mbimona sogo chora kobana nje na mbimona sogo chora kuligereria emirobero yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii asense ya Facebook kendra utunyaro wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bo Twitter @Ndizi TV News ireto endre gusanga na boigo kwemanyia amanke iretari ne Everlyne Osero twabwatira na nere Joshua Auta kwene kya wekera sense moya bimanyaryo nera Abigail Nchama uyone kya bunachi bichaneryogi kya wekere asenchira yabene twaro buligere boro bya semiro bero yonsi na boige marogoba irento ereru.